V hrvaškem Splitu je silovito neurje s točo in orkanskim vetrom v nekaj minutah povzročilo pravi kaos. Veter je ruval drevesa, odnašal zabojnike za smeti, prevračal motorje in plovila. Močno deževje je ohromilo promet. Vse pomembnejše ulice v mestu je poplavilo. Več kot 20 ljudi je poškodovanih. V pristanišču se je odvezal trajekt, se zaletel katamaran in v manjšo turistično ladjo, ki je potonila. Na terenu so vse nujne službe, škoda je ogromna. Tisa Strgel. Začelo se je z močnim vetrom, malo pred 9. uro zjutraj, pripovedujejo pretresani domačini. Zatem se je odprlo nebo, padala je tudi toča. Orkanski veter je odnašal vse pred seboj. Lomil veje, ruval drevesa, ki so razbijala vozila. Kamorkoli pogleda, še nekaj odlomljeno, uničeno, prevrnjeno, so poročali hrvaški novinarji z neprevoznih cest, razdejanih lokalov, poplavljenih ulic. Sredi razleganja siren vozil nujnih služb. Evo, svjedoci smo svi da se u gradu Splitu dogodila velika elementarna nepogoda koja je izazvala ogromne štete. Sve službe su na terenu i prije svega se želim svima službama zahvaliti što su promptno reagirali i sve se dalje poduzima kako bi naravno promet i sve ostalo dalje najnormalnije funkcioniralo. Zmanjkalo je elektrike in vode. Nujne službe so prejele več kot 1000 klicev, številka policije zaradi preobremenjenosti ni delovala. Gasilci so črpali vodo iz poplavljenih prostorov in čistili prometnice. Znači, trenutno imamo na terenu 15 vatrogasnih vozila sa 60 vatrogasaca. Naravno, ova situacija smo pozvali i ostala vatrogasna društva, znači imamo pomoć od Trogira, Sinja, po strane Kaštela, Vranjica, Solina, znači svi su ovdje poskočili u pomoć i rade na sanaciji ove situacije. Medtem ko je neurje v par minutah paraliziralo drugo največje hrvaško mesto, je turiste na splitskem letališču pričakal nenavaden prizor. Pod močjo vetra je klonil tudi trajekt Petar Hektorović, ki je zaradi potrganih priveznih vrvi trčil v katamaran in turistično ladico. Smionošću, hrabrošću posade Petra Hektorovića i krila Tropika nije došlo do veće tragedije. Brod Petar Hektorović se naslonio na drveni trabakul koji je trenutno potonuo. Čujemo da nema ozlijeđenih, što je najvažnije. Zabilježen je udar vjetra 212 km/h na brodu Petar Hektorović. V pristanišču popisujejo škodo na plovilih in ne bo majhna, pravijo. Pristojni se medtem bojijo, kako visoka bo na slovitem nogometnem stadionu. Orkanski veter je razkril streho, poplavljeno je igrišče, škoda je v dvorani in v pisarniških prostorih. Gradonačelnik je već došao, mi ćemo očekivati tu pomoć grada, pomoć isto možda i države i županije, da ovo što prije saniramo kako ne bi utjecalo na utakmice. Zdravniško pomoč je potrebovalo 24 ljudi. Oblasti pa so zaradi varnosti zaprle zeleno srce Splita, gozdni park Marjan, kjer je škoda prav tako ogromna.